Ritana riri kuri aruti wira migunda-ini ya mahua ni icokio ria mahoya maria makoretwo mambikite kwa ihinda iraya thutha wa miaka mingi ya gukorwo matagutambũrũkia kihoto kiao gia gwithurira mutongoria uria mendete. Atongoria kuuma kaunti ya Naikuru na kuria urimi wa mahua ukoragwo unyitite thing'a na njira nene marenda arũgamĩrĩri a migunda iyo matigirire aruti wira othe ni mathie guthurana tariki 26. Watu ambao wanafanya kazi katika ndani ya mahua, please wapatiwe nafasi, waende wapige kura, wapatiwe nafasi hata kama kutakuwa na kazi mingi, wapatiwe nafasi kutoka asubuhi mpaka saa 5 ndio waweze kupiga kura, ndio tupate viongozi wetu. Naikuru Liza Chelule mutumia mumbunge kaunti ya Naikuru regekirwo hinya ni mumbunge wa Molo kuria Kimani akiuga mukenyoro wothe thegi ya kuria na aruta wira ena kihoto gia guthurana. Those people are citizens and unawanyang'anya their democratic right to go out and vote. Na tunakuomba wewe ambao unakataza wafanyakazi, uliwakataza kufanya kazi kupiga kura tarehe 8 mwezi wa 8, stay warned. Miario no ikionekana tari ndurumeni riu irorereirio itang'aire ikoretwo ikiima aruti wira a rutha rwa guthie guthurana. Atongoria marutite murugamo uyu orire bururi utigaritie matuko 10 tu kurika deveni githurano-ini gia gucokerwo kia president. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Maina Kihumo.